parkirali 500 metara i sad on mene doveo u cić, da on meni pokaže. Pa mama, Ko da mene pa interesuje. romantika. Dosta. Vidi dana koliko vamo i vas ne svijeća. Ali ovdje... Joj! Yes! 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 Eto ti sada. Ne, nećeš. Nemoj, nemoj. A jes mu dala. Tačno ne vjerujem. Allah. Joj, Miloše. Ja ne pravo. Ali on je nama prostro, dekicu, ne mogu, a Miloš tu sjed, bolan. Ajmo. Ne mogu, šo mi. Jo, hoću. Šo mi. Gdje kava? Ja ne mogu da vjerujem. Kava? A ja ne mogu vjerujem. Joj. Šonik Bura sve spremio. Šo mi. Šonik Vena sve spremio. Šo mi. Šta je bilo? Ti stvarno nisi ponekad normalan. Šta fali? Kako sam ga navodio? I ti isto žariju. Jesam, nisam drugi noga. A? Ja sama nisam trebao doći. Ja ne Ovo je luda ideja bila. Pa kako će biti pametna ideja sa njim? Pogledaj šta je on ponio. Ponio sam ga na 2 fruđana. I dek se udan prostor, mi sad moramo piknikovat sa njim. Se pas muzike. Sve njemački. Ajde. Će biti normalan. Bože sam čuvaj.